जब हमारे तिपरासा लोग का नौकरी का इश्यू आ रहा था तो मैंने कहा कि annul द होल नोटिफिकेशन, किसी को भी गलत तरीके से नौकरी नहीं मिलना चाहिए। और उसका आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। TTAADC chakri Khogwi lai tong hne social media kebama viral langjak amno te high court ka case wahno kalakya haibon kuwi bisin kok tamo tabsuk jora shrai ingya kho buskang saljoron jeng tir joto semanai TTAADC chakri Khogwi lai men kok social media kebama viral man yakulo laithne salo Bubagra Facebook live news ge kebama bin khan kok sapakya haibon jeng ojaka bini chikoncha je main point to point kok simi nor sai buchirnai Bubagra miani salo saka ani sak hamya angmano nacheki tongo te ani amani bahanyo sori hamya angsak bon bahanyo nai matongo ati chorono baksa borok Bubagra borthangka biang kamaka lukro tang help khaye chobai rokhni salemani nukjaka ani sak hamya angei kebono kana thangi chobai mai phano sanjana debrmani sak hamya puro ani team rok bono chobai tongo a bisin ko kebukunu semenya tange hinkai ang lukuni biskam phai chobai mai phano bisingte chobai tongo ani team ni bekhakti Tabu TTAADC chakri Khogwi lai hinman kokno kebama luku salai tongo te ang akiba kogriman tongo je 2 number samuklai chakri mane rokni joto mothage toni nai hinai te amo buskang salo khalai bo phonugnai Fiaba kaisa kubikok TTAADC wo tamo anglai tong ang joto kokno khulugi sana thangya jodi joto kokno khulugi saka hankai ti pramotang tu BJP party tung CPIM party jesa party panung tung jotono komore shares ang thanai haipan joto kokno ang khulugi sana thanggalak tangi hinkai chini tiprasa hame saya khalai tongu jepro ang joto kok khulugi sanai apur jeng khorsate khorsano nasilaimaya chini borno katheme angnai abage se ang siringe tongo joto kono khulugi sale hanino Bubagra bin khan kok saka lajak salo amno kare ex CM Radha Charan Devarmano hingai saknanya lachimuruino kok saka Radha Charan Devarmano satke tonidi bono kewo important tar di kun samungsu ke hanino lachimuri kok saka Bubagra Kokborok kari Bubagra Government of India no bahina kok sarka election vote paimani 4 mas kawi tongkha ba 4 mas lai tongkha tabusu sora tangi tiprasa akot khalaya angi tong o akot no kisa dati khalakya ka ba dati implement khakya ke blacken hamne ne Bubagra kebama bin khane kok sabakya lai thane chalo Hypano chino video jaga jeng joto kokno cover khale je main point to point simi cover khakya video ni paithoko TTAADC job scam angmanoti Bubagra je kok samani bini chikoncha main point no jeng rori nai nor nai ni Bubagra Facebook kok samani olono MLA ronji terma bahni bini Facebook post khlai saka Bubagra ni srai kok ADC illegal khai sebok tlagmani jotono cancel angna hanai post khakya apti post roknogi jeng abon sanamo sungo WhatsApp poro se Bubagra ekbar kok samani 120 jon chakri manai jotono hol khai bathak rijane hinai but ajora kono khailani bagino o 120 jon chakri manai rok haino hai chakri join khalai tongo te kebo kheba noga asugi soirino mas rang beton chawi tomani kok kasajak O Kokborok saimani yo tabo high court case laima bai keduma sane olo Bubagra tabuk tesa sapajau ka jotono mothagri toni jane cancel angnai hini tabuk point le abose o 120 jon borno Khogwi chakri mani lokorok kebo saimaya high court case ria tongkhai ti pramota party ni bekhati o 120 jon je chakri mane rono kono action da nakhamu eba kono mungsa sikda khalaigemo angya ke sharing sub khalaita amin ki public pakyamo semung kotor kasajak Because tabu omo lukorok saimane lukorok khorang tise court case laima bagise ti pramotha party ni bekari karak action nana hane kok sapaimani nukjakha pha kok samani kalakhena hane tabu baksa loko wanso uta joti o jaga lukorok kono saimani khai to o 120 jon borok chupchap no chakri khai tongkhomo tabu lukorok saimani khorang tise ma baise omo hai step najagu omo kari bising te tamung tonghana sengmung amo hai tabuk jater chakhang kasajak O post kemani olono MLA ronji terma te kesa post kai sajauka government no tongibo keribo Bubagra simino tiprasan bagi khorang tisai tongu jeng tiprasaro Bubagra no chubawi logiri thangnai manika tipramotha party government no kerifano tiprasan bagi Bubagra simi khorang tisai tongu hinmani kok but kubikole tipramotha party BJP party already agini simi alliance thansa angino tipramotha party ni khorni MLA Brishoketu derma by Onves derma state government no minister angi asukjak Te bom dekhe government kering khaba already se minister ajugai government khorni dujon tong do khaba jeng jaga bujimalia o jaga kisa je chinai no tiprasa lukrok common ke saladi haibano kubi kokle Bubagra no agini simi jeng tiprasa support khai tongo tabu bahino support khayu teba phano Bubagra ni chongja koekjon bakpar leader no te kuni dino support khai manglak Bubagra ni mongte Bubagra ni mukhamai simi koekjon leader neta hanjanai budmani kaplaing tongu
sudo Bubagrani mokhang te Bubagrani mong no nasigi simsi joti Bubagrani mong te bini mokhang no nasigi bot ria tongkha ja bor ekdom bot jene thu MLA Ronjitero tekesha next post khlai shapika tiprasa manthani bage Bubagra hangra strike khlai tripa taj accord khakya implement khlaine khlai tabu government se shiu jeng khalogi tekesha jorana singi tongkhu opposonogi jeng abun sanai tripartite accord no implement khanye khaya nor kuno grant se gerijak henkai tangi BJP party alliance ngi thansa khlai tongna kalakheba bujiman liya haji tripartite accord no chalu khanya bage polia jora 6 month haiga 6 mas time jora herlakhya eba nalakheta borok sanu khabar 6 mas jorte time herlakhya tabu busuk din busuk sal koi mas ngi tongkha je tipramathani MLA MDC nor bhai nugutona tabuk je 6 mas hani sanma jaga koi mas ngi tongkha amanu olphano ja tabusuk jorate kono grant se rui manliya hankai o jagate mulai phunya bagi je BJP party o alliance eba thansa khlai tona nangsiba chini MLA Ranjit Dermani koksa motai khai buskan 2028 eba 2028 bishini election board phayei eba board pai thangpano government rok o accord implement khaino khay kono grant se geresak tabuksu jorti binamo mane bo kono grant se ruimanya je jeng boro leader he chongo a leader se kono grant ruimaya hanke o jaga eba ma ha jaga alliance thansa khlai samung tangi tamo phaida tamo lapungkha lukro kisa wangsuna chiri jeng o video jaga kebano kono hamya sa sana to thangya tamke chini tiprasa leader rokni post khlai kok samar nugai jeng public eba voter hisabai kaisa kani kokti sana musungo eba kaisa kani kok sana musungo chinbo o kokle right ଅଧିकार tongo kaham hamya kok sinani kahme saimana musumani jodi chin kok samani bisingo sa tongkha na kari rithong and chin kok samara sasa khangka video ne share khadi joto lokon kam he nugi saimana thong so tanboi henge amsuno TTAADC job scam angmanote Bubagra लाइथेन सो ताम कोक सका नॉर्म किसा खनावे नालेजी जब हमारे तिपरासा लोग का नौकरी का इश्यू आ रहा था तो मैंने कहा कि annul the whole notification किसी को भी गलत तरीके से नौकरी नहीं मिलना चाहिए और उसका आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे मेरे लोग प्यार करते हैं और आई लव माई पीपल अरे भाई क्या क्या हुआ है जिस दिन मैं मुंह खोल दूं तो आपको मालूम पड़ेगा लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे तिपरासा के ऊपर वो सीपीएम का राधाचरण हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या मोथा का हो या आईपीएफटी का हो मैं नहीं चाहता हूं कि बाहर के लोग हमारे तिपरासा के ऊपर हंसे इसके लिए मैं चुप रहता हूं कभी कभी जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया आपको मालूम पड़ेगा कि हमको किसी ने खत्म नहीं किया हमारे लोगों ने ही हमें बेचा क्योंकि हमें किसी और का टट्टू बनना है बंदूक हम चलाएंगे गोली बंदूक में डालेगा कोई और आई नो एवरीथिंग बट आई वॉन्ट टू टेल माई यंग तिपरासा पीपल आई यू डू यू बिलीव इन यू बुबाग्रा बिकॉज आई बिलीव इन यू सम मे नॉट बिलीव इन मी बट आई बिलीव इन यू आई बिलीव इन योर फ्यूचर और मैंने कहा ना कुत्ते भौंक रहे क्योंकि शेर चुप था शेर आएगा अब एंड आई विल मेक रेडिकल चेंजेस बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों को लगेगा अरे यही लोग हैं जो बोलते सिस्टम करप्ट है लेकिन जब मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं तो ये लोग बोलते हैं नहीं इसको मत करो क्योंकि सब फायदा में है नॉट अ सिंगल illegal job will be given, new procedure will be followed, and मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं जो आज जब मैं बीमार था मेरी मां बीमार थी आप मुझे रोज अटैक कर रहे थे अब जब मैं ठीक हो गया हूं या आस्ते आस्ते ठीक हो रहा हूं अब आप क्या करेंगे क्योंकि आपने अपना बंदूक को खाली कर दिया अब मैं निकालूं अपना मैं करूं अपना वार नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं आपको मारूंगा आप भी तिपरासा है और अगर मैं नफरत की राजनीति में आकर तिपरासा को तिपरासा से लड़ाऊं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला द ओनली सोल्यूशन इज दैट आपका पॉलिटिक्स खत्म हो चुका है अब हमको एक अलग पॉलिटिक्स करना है